Mĩhang'o-inĩ ya kwenja mũtaro mwako-inĩ ũmwe mwena wa Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu nĩrĩo andũ erĩ mekorete mũtino-inĩ wa kumbĩkwo nĩ tĩri na ũmwe ate muoyo wake. Walikuwa wamechimba trench, wakatoa mtaro, wakatoa mchanga na wakasimamisha column. Na walifanya hivyo siku moja, tunaelezwa na wananchi hapa, wamerudi tena sasa kuendelea na hiyo kazi, kutoa mbao, diposa wale ambao walikuwa wanatoa zile mbao ambazo zilikuwa zimeshikilia column ya ikazidiwa na uzito wa mchanga. Mutino uyu uhanikire riria itinga rianjiriirie kwenja hakuhi nao na tiri wacoka kumahubanire na kuraga umwe wao riri ucio ungi arahonia nguraro na ararigitwo thibitari-ini wa Kenyatta. Mwingine anaenda siku moja ya pili na munini wa kamishona wa kaunti ya Kiambu Margaret Mbugua niekirite ndeto eno mukonde na mwene kandarathi wa mwaka uyu na ndereba wa itinga riri ni marikitie guikio ngono amu matiuma na marua ma gutabania wira uyu. Sasa tumeweza kuchukua, tuko na operator wa hiyo excavator na contractor. Mwenyewe bado hatujapatana na yeye, lakini hao tayari wako na polisi. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Waithĩra wa Ndwati. Kwanza anaenda kwa kazi.